May I see your resume? Resume! Again and again! Resume! Oh, sir! Madre, sir! Get mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. No, mahal. Diri ta mga apply. Asa mo na opisina diri sakto diri. Diri ta mga pagkiminaw ba o. Siguro dapat ito this way o this way. Oh, this way kita this way. Ako sa una pag dili ako na. Ako may ako una sa imo eh. Hindi nakauna ka kay ako may bright ako luwa sige. Sira kay mga question o kunay naman. Diba? Dawat kita ni sigurado gini dawat kita ni. Ako sa una. Kung kusa ka din gawin mo. Dili ako na lang. Sure. Atay kadugay ani wey. Ginina pa biyata diri. Banto ni migo din bro mo boy paos gud diri. Dugay makayo ni mag-upi ni diri. Unsa na oras? Upay pag alas 7. Ito oras abot diri. Alas 5 pa man siguro ta kapin diri. Alas 4 da opening do diri. Hindi na kita diri sige paabot ba? Wala na ni tao. Ha, nana? Ayun na, wag na. Ako sa una. Ako sa giya. Ako na. Wala ka dali. Okay. Morning. Ang bantay, sir. Can I get your resume? Sir? Can I get your resume? Yes, sir. No. Can I get your resume? Resume! Ito. Ano, sir? Can I see that? Oh. You're from Mexico? Sir? You're from Mexico? Yes, sir. How old are you? Yes, sir. How old are you? Yes, sir. My God. Okay, tell me about yourself. Sir? Tell me about yourself. Self-confidence, sir. What would you change about your last job? Job order, sir. What is your biggest weakness? Sir? Why should I hire you? Hello, sir. Do you have any question for me? Sir? My goodness. What are your salary expectation to our company? Sir? Goodness. Oh, sir, what happened to you, sir? Are you sick? Why your nose have so many blood? Okay. Come back later. Go to hospital now. Okay. Sir? Come back later. Dawat na ko, sir. Come back later. I'll tell you. Come back later. Dawat na ko, sir. Sir? Get out. Come back later. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes! Oh! Anak ko'y trabaho. What? Kumusta man yung interview? Pasar kayo eh. Pasar? Oh, come back later. Ingingon sa kuha, come back later. Back later? Oh, come back later. Pasar kayo eh. Ako na po di. Oh, nag-next sama to sa ikaw. Ha? Wala, klaro to. Back later? Nakayo ba? Baligo na sa ugma. Good morning, sir. May I see your resume? Sir? May I see your resume? English mo din. May I see your resume? Resume! Again and again! Resume! Oh, sir! Madre, sir! English, ali. Tell me about yourself. Yes, sir. Sir? Tell me about yourself. No, sir. Why do you want to work at this company? Yes, sir. Why do you want to leave your current job? Sir?
What are your salary expectations? Yes, sir. Tell me about yourself, sir. Sir. Yes, Sir, what happened to you, sir? Thank you, sir. Thank you. A few moments later. Yan ang result. Ano ang result, sir? Kamusta naman result? Balik ng damo kung maingon sa akong boss. Ay nasa sunod, busy kayo siya. Ha? Ugma? Babalik ko ba may ugma? Balik ka pulog mo, sir. Isugo mo ko sa akong amo diato. Di atay, Bisaya, manday kanda ko. Nagkadugo na ni Atay, ako manay- na. Bisaya, manday kanda ko. Puta kayo kami. Sige, na.